Welcome to my channel. Don't forget to like and share. Please subscribe and turn on the notification. Ole, module thar pakhat ron lea chu fill up ngai mo khating lam pangkhani lova report en na ani hei soitel ver from lat adang physical achievement tiang vel chu soivek don lova attendance ke mana ka ngai poi mo ve de ni wang kan soi do pm posan te po hi kina te po kan soi tura te po ngai te la attendance bi ka hi han en ta na thade win kan ria chu report kan en don ani attendance report hian hi nimin report ani nimin zel athar zel voina hian nimina mi ninga naktu ka chon voina mi ang khatiang khan report hi zel don ni hi anita ama sabera hian hei district malmalin hian aron omta headline hian click to view district performance oma han click sin taila district malmala kan din munakha aron langta ni overall performance ani hei khozol hin ti thabera champhai na tota aizol hi kan niam khop mai hei hi tundin muna VSK district performance ani a performa hi entingen lak chia ka shelova update thange student update thange tiang vel kha ka chi lawa mar chu overall performance a chuan khozol hi pakhatna nia aizol hi nung kan dola ni kha pakhatna nia rem bek le ila ngai kha lo lang le chuan aizol oma hetila ati aizol kan click hian hetila hian aizol ti lo omta chuan hemi click lo hian ten bai kan click leila ti hian he hiron le ta heti chuan a vai na lang ta a vai na lang ta chuan aizol mani district kha du kha a en the ni mo na thial hei champha hi anti thabera champha hi en chin taila kan click anga chuan sampai ole VSK SMS le TMS kan soi to abulche mi attendance kanan overview velak don hi ju ti tur ju siam tur ti vel khani lem lo report en nani attendance report en nani chu kan han high call ve thok don ni mani te kan lo in en du takin le kan lut khal popang kanan luta hi alem te display ni wang hian in lo tri do lak mai thian ne ta that lo phei chuan ka ha ve de to pongai ti hian ron lang ta hi a report ani school sangkha zani somthum pasari hian attendance si zathum somli chi enan mark hemi school sangkha zani somthum pasari ti hi hemi VSK in register to hi ni kan ring de ungata kachiang bi lova nga po chalo ni ta se attendance pay hi 27.49 veran ni enrollment heti zathin pay chiti za da chon attendance chu heti zathian mark omje chu school sangkha zani somthum pasari enrollment heti zathi oma chuan school zathum somli ma kho hi chutiang chu ni mele ti khan kan enang student present za ta po student present hi 93.88 ania thakop me hi tak ani chuan kan attendance chu thaviaw ani tuna VSK langchina chuan nge apelo ho hian attendance an lo nei chheviaw don ni ka khrelova apek china hi chuan thaviaw ani le masabera chuan a district performance zone kan en photanga district performance hetila hi district performance click to view district performance ki kan en photang kan click anga district performance lo langang hi headline ziang hian overall performance ania chuan engtin nge overall performance an lak che chu ka shelova chuwang chuan kan en topanga khozol hi ti thapera aizol an niam berani tundin muna chuan chu ti hian khozol hi ten an click taila ama che kheron in thlanga chuan hetelan khozol lo in jiak ta khozol din muni kan en leng a district din muni khozol hian school registration SMS registration ti to ho mo SMS kan ti chu ama sa zo committee servel om nakha registration ti to hi somkwa pakwa no mai percent
ani lowin kan ria a schoolin ani kan ring de ngota nge parcel lo po lo ni pon enga opportunity se teacher data correction khoi to hi som ko pasari TMS TMS a no pang khoi tura registration ti to ho kha som riat pasari chuan student data correction khoi to ho hi som sari pariat chuan student attendance khoi to ho som ru pa riat mo kha khalon le ta chuan hei tiang click le chin tai la kal theim kal thei to che lo ne nge poi chuang la ve kha district a an performance nei dan ani a khatiang khan district mal kha tian champhai ni pon tian champhai kan tiang champhai kan chu click le mai thei ta a exactly ngai to aizol hi o cheberi en ve le rim primang aizol a hian school registration SMS ti to hi sompo panga teacher data correction ti to hi a school ti hrim hi chu kan tam to a data correction ti to po hi kan zia thova teacher registration om zia chu SMS sorry TMS khoi kha kan latlem view ti na ni mo TMS khoi kha kan latlem view ti na ni chuan chu ta po chuan student attendance pe hi chu TMS khoi to hi chuan student attendance hi chu kan khoi tlang pui to a data correction ti kan latlem khop mai hi data correction ti hi kha performance kha eron display ani chuan hei hi kan hriat tura chu apum pui khoi to zong pe lam pa khan nimin attendance zel ani nimin attendance voin hi ni som thum pakhat ani ni som thum attendance atanga an lak khani he tilaya tir atang lampang ni lovin mo amaro chu then kha chu avai te poni mai thaya he kan en zova he tila hian government le private in a en le thei ta a he chu kan en lowang na kina in du tu khalo met kwal ve to pula boilo tura ngai taila chuan a district malang hian hei champhai hi sang beri kan en sak le ta ila engen din mun hei a hring hi enroll mo a englo hi attendance mark mo enroll sang khat le tia hian tiza thino pang attendance an mark a tiza thin present mo mark lo nom ve no ani hi om chu azat ve ai tamma no pang school ina no pang an siam fel to si ma se attendance la enroll la mark lo mo tiang khan ni le click chinila he tila he champhai kan click ken champhai he tan lom le ta ni chuan champhai bi ka hi kan zu en le ang champhai bi ka hian champhai le vazau he hi a block in a lo lang ta ni a block in a lo lang ta ni ati thazok champhai kan en le anga sang riat vel no pang enroll kan ti hi chu SMS TMS ka kan hrianga no pang enroll kan ti kan school kan dalu khang ho wakha enroll chon nia khatiang enroll to zinga kan sang thum le ti hi attendance an pe no pang khamo chuan champhai hi champhai hi champhai block ki en la champhai district chunga champhai block kha kan en le chinanga engen din mun ti hian champhai champhai bi hi cluster tarani to kan ring dewa ta hena ti thaber hi ruan tlang kan click lenga ala om theyem la om theye hetila hi ruan tlang cluster ni om takani kan en le chinang champhai na pai ka shelu tuk big lawa entinge a schoolin lo langta a schoolin thadon ve ta chuan hei hi ava hei hi government zo khotar primary school hi no pang zathum somnga panga an neya student enrollment and mark hi zathum somthum panga ni a chuan zathum somni pakhatin an present hetilai po mark kim vek e chu mark kim lo de no pang pathum an mark kim lo chuan thalom khop mai khatiang vel kha ani khami module bigina ken tela chu kha kan soita kan khan overall an attendance zong ni lovin nimin zel voina report en hi nimin report zel kha anron siam thar anron generate tharani a thadon khop mai kha khoi tu le ti tu lampang ni lovin a en dan vela kha report en dan vela kha kanan soifia thok ani Thank you for watching my video. Don't forget to like and comment and subscribe.